Halo kawan, yang sini semua pun multimeter yang boleh tolong technician check problem tentang wiring atau electric punya component. Okay. Sini ada capacitor punya multimeter. Ini special untuk check capacitor, boleh check UFR, NF. Capacitor saja. Ini analog punya. Ini analog punya, dia pun sangat bagus sebab dia pun anti burn. Macam ni, jika you pusing silap, dia pun tak akan terus rosakkan ini meter punya board. Dia boleh protect lah, boleh melindung. Ini analog punya, dia pun sangat tepat. Ini digital punya, dia pun banyak function lah. AC, DC, continuous atau capacitor pun boleh test, suhu pun boleh test. Jadi jika korang ada minat, sila bagi tahu kami sebab sangat bantu technician untuk semakan masalah.